नेपाल देश अटिक लोक वमा कर्नामय बुङ्ड्य नेपाले हौ वंशावली दक्षवे नापा जुजु गुणकाम देव वय म्या गुण लक्ष्मी खवै ठौ वय गुणकाम देव म्या गुण लक्ष्मी टुयम टोना पा ब्याजुगो खव वइ कोय ख छटवाच बखाइ रुपे न्यवया तिना बख संक्षिप्तीकरण याना चया विम वय ठग ना टामयम ठया न्य सोंग को व गुरुमा पाए बख चया दिम पासा हे ख आ न्यने बख गुण लक्ष्मी ख नाप नाप नेपाल मण्डलीय खोपटिसे गुणकाम देव जुजु राजना चोङजुल गुणकाम देव तस्क धर्मात्मा सत्यबारी जुयाछन वो जुजिया गुण लक्ष्मी नाया याक म्याछम दो वो म्याम सुइनिटा लक्षण पूर्ण मुजुयाछन छन मच बले तस्क डिका डिकी मुफेक खोयाछन न्यामेसन न्याक्पु येकोसा मयसेली अब म जुजु गुणकाम देव टोइट ब्या छ मल्ला टका नट अस्टासेले मचा गुण लक्ष्मी खोयगु दित ई बिना वन गुण लक्ष्मी राजकुमारी ल्यास्च जुया होला ओगेले नारायण देव ढो जुया वनपा इपा यागु मंगस मन वे दिनस बनी रूपक नाम टुयुम ढो ठ पास्पि सहित दरबार पिने हा होला ठटे नि ढो हावसेले ज्योतिष त केना सुत ज्योतिष न ढो हावको भिंगु संकेत खटाल छन जुजो ढो नपा खलागु टाटना टुयुम रूपक ढोइट दरबारे सटल दरबारे वया ढोन गुण लक्ष्मी नपा इपा याट वइगो नापा जुजो ढोइट ब्या छ मल्ला ताउ ख डक्कु कन सत्य बारमी जुजो एया ठया मन्ट डक्को नपा सल्ला यानाली कोची ढका ढोइट बिरबिया छोट जुजो दरबारे मारनी मन्त्री गणपी सकल नपा सल्ला ब्याकल डकुष्ण पोष नपा सुइनिट लक्षण युक्तम अप्सरा ठे जाम राजकुमारी गठी बिया छ एउटका मबिउ कोच त सत्य बारी जुजो ठम नोवा टुङ्को खजुया टस्क बामे काट अठिमको राजकुमारी केच कन्यना सुएरका न्यना सोबले राजकुमारी जो ढोनपा इपाया मासा या छु टण्डक्यामवा बालाउया जुइ टासेले ढोइट बिया छ कोजित नि हावैमा टुयुम रूपक ढोइट ठ याक म्या बिगो मन्जुर दुटैगो सन्देश छोल अनले डिसुया राजकुमारी गुण लक्ष्मीया इपा ढोनपा टुमटामा याना बिला इपा टुङ्का म्या जिजबाजु रूपक ढोनपा कोस जोंका भरियाटन लिउ लिउ छया बिला ढोय ठौ छे गुफा छेनवा डकष्ट लस्कु सेना दुकल गुफा ड्वावन से लुयको दरबार खण्डे आवल अन ढोट डक्को देवगन जुल्सा टुयुम नाय ढो नारायणी रूप कला ठोखना कोस जुनाव पे भरियाट डक्को तीन छक्क जुल नारायण व मेमे पे देवगन पिन्ट प्रणाम याना पे डक्को ल्यावया अन जुगो ख डक्को जुज्या टकन जुजुना ठ जिजबाजु नाप्लाट इच्छा याना ठ म्याय दरबारे वन अन लुया सियासने जिजबाजु नारायण व नापा ठ म्या फेटना चंगो खना हर्ष विवर जुल जुजो ठ जिजबाजु साक्षात नारायण यता प्रणाम यता नारायण छुफने फ टका आदेश जुल जुजु गुणकाम देव छुफन ट्याम भया दरबार व प्रजागण पि नापा सल्ल भ्याका फनि टका अन लिहा होला जुजु दरबारे छेनवा डक्को नापा सल्ल भ्याकल प्रजागण पि नापा न सल्ला भ्याकल सकल सिगो सल्ला कथा देश परिया उडार जिगो वामा फनिगो कोच त कने कुन जुजु म्याय दरबारे वना नारायणके सकल जनता उडार जिगो वा अन्न फन नारायण वा पुस बिया जेठ पुस होला असार पिना आश्विन लेगो आज्ञा जुल डक्को प्रजागण पि खुशी जुया नारायण टाठी याट तर वा लया होला वाया दुनि जाकी मोरु डक्को वा साफ ठोख डक्को दरबारे जहारी जुल ठटे गठी जुया जुगुटैगु खसिक त आग्न जुजु म्याय दरबारे वन अन नारायण निट जुक्को खको डक्को खकन अन्ठा नारायण आज्ञा जुल्की वामा विकीको ज्याजको ठौ वाय दुनि मोरुको जाकी डेकीमा ठ गुरु आर्य बलकुटेश्वर कर्णामय छमजक दो कर्णामय ठन बिमजाका वाय दुनि जाकी दैमको खन्यतन अनले जुजु कर्णामय गण्डो कावन्ट गुल्टा पार कान्यन नारायण कर्णामय कामाक्ष काम रूपे यछिटे जुजे कुले जन्म जुया यछिटे उडार याट वेट्यङ दो यछ राज्य न्यासम सन्ताने डक्ले चिरिम पुत्र जुया जन्म कावनी ढका आज्ञा जुल ठुल्ट्या नारायण व समस्त देवगण पि अन्तर ध्यान जुयावन अन लियावया जुजुन कर्णामय ध्यान व्रत चुनिग्याट ओकिय पुण्य प्रभाव नरेन्द्र देव राजकुमारी जन्म जुल